Mukuru w'ekigombe kya Mothers Union omwihanga Canon Roth Senyonyi omukasheshekerizo bayashaba abakazi kwegyendesereza kushenya amaka gabo bakaza kwekwasa sitane. Abakyala tubajjukiza nti be balina okusetinga tone mu maka, be balina okusetinga pace mu maka. Wabanga musanyufu famire yonna esanyufu, wabanga muyombi era bonna bajja kuyomba bayombe. Lwaki tuyige okuba ntusetinga tone buli kumakya tusabe tusanyuke tuyimbe. Senyonyi yashaba abakuru ba Mothers Union mu diocese zone omwihanga kureba ngo bagezaho okushendashenda abakazi bato abaza.com okutaho mu kibiina naye nga essira lyentaddeko libadde tukole tulabe nti Mothers Union tefa. N'olwekyo tulina okuba nga tusikayo abaana abato batuddire mu bigere, abaana abafumbirwa bayingire mu Mothers Union. N'olwekyo tulina okukifuula nti Mothers Union eri attractive, esikiriza abaana okuyingira, obufumbo bwaffe nga bulungi nga bulaga nti nabo basobola okujja. Tuteekemu ebintu ebibasikiriza. Okushaba kwabaha mukoro gwayebemberwa Bishop w'obureberezi bwa Western Kore Diocese Right Reverend Johnson Twino Mujuni owashaba abakazi ba Mothers Union okwerinda ekibi. Wano zo Christmas omayengu Yesu akeiza okuyawo amani g'ekibi n'okuhereza abatobsi kama okuhereza omugisha webale munonga tubakunda kandi mugomeho. Mothers Union n'ekyo muhendo ekuzira omuhango magara g'abakazi oyo mushere. Memba wa paramenta w'abakazi ahabwa district ya Bushenyi Anet Katsime Mugisha yashaba abakazi kureba ngo bayitwaza kurungi bombeche amaka marungi kandi ko kunyizire nimba habura ngo kikuru munonga turebe ngo twakora tuba abakozi kandi yatwabura ngo tukunde ruhanga abo ko Mothers Union n'abantu abarukuza ekiro kya Mothers Union ekiro kya Mariamu akaba ari umukozi akaba nanogora ninchira kubuzima abacyara iwe nokola ki. President witu yatwegesa uko abakazi bashimiye kutungura amaka gabo, bashimiye kuza omubibina bakakora eby'emikono bakabiguza bakiya musente bakareberera amaka gabo kandi bagira okugumisiriza abana abato twine kubegesa ekirungi ekiri omukurinda emyaka yabo yahika bakabona kuzo mu maka betegereza icyo kubanza bine kwetonda batara kukiriza kuzo mu maka. Buri mwaka bebembezi b'ekigombe ekya Mothers Union omwihanga niberundanira hamwe okuhana ebitiiso nko kubaratungure ekibiina kyabo. Amakuru gashakwa Abraham Muganzi ahabwa Agacencwire.